Pred odbornicima Novog Sada danas se među brojnim tačkama dnevnog reda našao izveštaj o funkcionisanju grada za vreme vanrednog stanja, kao i odluka da se 4 lokacije u centru grada za gradnju garaža daju privatniku na koncesiju od 43 godine. Odbornici Novog Sada potvrdili su niz odluka koje je gradsko veće donelo tokom vanrednog stanja u vreme kada nije bilo moguće održati sednice Skupštine grada. Ali bi svakako izdvojio tačke izveštaja o funkcionisanju grada za vreme vanrednog stanja. Nešto na što sam posebno ponosan, kako je grad radio, živeo u trenucima velikih izazova, uz veliku zahvalnost svim građanima Novog Sada, na solidarnosti, na odgovornosti, pre svega našim najstarijim sugrađanima koji su podneli najveći teret, ali i svim ljudima koji su radili tih dana, tih nedelja, tih meseci koji su imali svoje radne obaveze. Pažnju odbornika izazvao je predlog odluke o davanju 4 lokacije u centru Novog Sada za gradnju garaža privatniku na koncesiju od 43 godine. Reč je o podzemnim garažama u ulici Modene, na Trgu Republike i kod zgrade Banovine, kao i nadzemnoj u Šafarikovoj ulici. S ovim danas predlogom s kojim izlazimo pred odbornike Skupštine grada, mislim da pravimo jednu revoluciju u gradu. Po prvi put se približavamo da krećemo u izgradnju podzemnih garaža, javnih podzemnih garaža i najveće nadzemne garaža, da idemo na koncesiju i da time ne opterećujemo budžet grada za najmanje 22 miliona evra. Srpska radikalna stranka protivi se međutim koncesionom načinu finansiranja budućih garaža, jer je, kako kažu, reč o profitabilnom poslu koji grad ne sme da prepusti u ruke privatnicima. Srpska radikalna stranka je mišljenja da Novi Sad je itekako finansijski potentan i sposoban da sam, bukvalno iz malog džepa, finansira izgradnju 4 javne garaže. Novi Sad sa budžetom od preko 30 milijardi dinara, sa suficitima koji se svake godine mere između 5 i 6 milijardi, kao grad koji u banci drži tokom čitave godine 3,5 milijarde dinara, oročeno za neke mizerne kamate, bez ikakvih poteškoća i problema može da finansira izgradnju javnih garaža. S obzirom da je ova sednica Skupštine Novog Sada i poslednja pred izbore, odbornici Demokratske stranke koji bojkotuju zasedanje lokalnog parlamenta iskoristili su priliku da pred skupštinskom salom rekapituliraju probleme sa kojima su se suočavali u proteklih 8 godina, ističući u prvom redu, kako kažu, afere među kojima su nabrojali tržni centar Promenada, izgradnju Pupinove palate, Dino park i druge. Zatim, afera je i ova današnja sednica, budući da se na njoj odlučuje o koncesiji za 4 garaže. Mi smo više puta ponavljali da u Novom Sadu nije izgrađeno ni jedno parking mesto, a kamoli jedna garaža. A evo, uvidimo da na poslednjoj sednici daju koncesiju na 43 godine da se grade nova parking mesta, odnosno podzemne i nadzemne garaže. 62. sednica Skupštine Novog Sada održana je u sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine zbog prostornih kapaciteta u sprovođenju mera zaštite od zaraze koronavirusom.